Nshuti bakunze umuyoboro wacu wa Cakenge TV turi ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'icumi 2024 turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye namwe n'abandi aho baherereye turabahaye ikaze mu kiganiro kidasanzwe tuza kuganira ku vyerekeranye n'intambara ziriko ziravugwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho abasirikare batariko barabibona kumwe baba ba FARDC canke abigihugu cy'u Burundi bamwe n'abandi barimo baratabaza ivyo basaba muraza kuvyumva hano mu kiganiro idonido hagati aho tukengurukira bariko barakora subscribe na like na comment turabakengurukira cyane kandi turabona yuko muriko muradukurikira muyihatire gukanda kuri iriya nzogera ndetse mutworohereza n'ubutumwa nkuko mubikora tukabona yuko turi kumwe kandi turabashimira cyane mwese turabona yuko mubikora nk'ivyanyu natwe turitanga ku bwanyu hagati aho sindi jenyene hano ndi kumwe n'umutumire nkuko musanze mumumenyereye ariko burya ngo umugabo ntamenyerwa ni ngombwa ko muri uyu munsi urashobora kuba ari uyu munsi ejo ugasanga ari uko ari mugabo turacari kumwe hano yaratubwiye ko azotubera inshuti noneho n'ubu narahindura sindi inshuti y'akadasohoka tuvuze ko kadasohoka uheze usanga tuvuze ngo bamwe n'abandi baduhinyuza ariko ndemera ko kuri inshuti y'akadasohoka tubibumvisha inshuti nk'amaguru inshuti n'amagara kuko kubera urabona muri ngaha hani kuri Cakenge TV kuri Rwanda Tribune bagusangako kuri Rafiki TV Rwanda hose bagusangako kandi aho hose ndebaza yuko nimba badukurikirana ni ngombwa kandi izo site zose bashobore kuza baraziraba abanywanyi bacu cyane hariho ushobora gusanga wavyutse nk'ubu wacerewe nk'ejo nako tutari kumwe ugasanga wahakoreye inkuru ishushe je ntararo canke ugasanga nyene nayitanguye hano ariko hari utayibonye hano akayisanga rero duhanahana amakuru cyane gose ahubwo hari abarimo vuga amatariki yaranze kuvuga nka gitugutu cyangwa ruhuma cyangwa ahubwo ugomba kutwigishiriza abarundi byese ndabizi ahubwo nyine rero ngutubwire aha muri gitugutu kwa 10 ni gitugutu ni gitugutu October canke Octobre mu kifaransa n'ivyongereza ivyo bose barabizi ariko dushaka kubimenya mu kinyarwanda na mu kinyarwanda byo ndabizi ahubwo narabimenya nibiki bitubwire se tuvyumva mu kinyarwanda hari Mutarama Gashyantare Werurwe utubwire ko no ku 10 duhagarare kuri kuno uko 10 ni ukwakira aha baravyumva ariko abarundi ngo nukwakira ukwicumi ariko natwe tukavuga ngo nukwicumi canke igitugutu nyandagaro no kwagangaye Nyandagaro n'ukwezi k'umunani utancanga canke no kwicendaga Rafiki reka tuve mu mezi noneho topic yacu si y'amezi uyu munsi murazi hajya ari akaririmbo bakatwigisha cyane gose ca tubaha akaririmbo akarimbo twiga turi muri primaire katubwira ati nzero ruhuma mukakaro Nyandagaro Nyakanga Gitugutu Munyonyo Kigarama no twakaririmba mu karirimbo nese natwe kare ko tuyiririmba uko nyene se twe tureba ngo wabacishiriza bakazaga patumanya Mutarama Gashyantare Werurwe n'amata Gicurasi Kamena Nyakanga Kanama nzero kwakira ugushingo ukuboza karagaciye mu kuvure urumva hajya education ni imwe rero noneho twinjire mu kiganiro myezina niho yeze bagira ngo twaje kuririmba urumva turaririmbye turatoye na melody na cuma nta gicurarangisho dufise kumbure byose twabishobora kumbure n'umwanya gusa hama nshuti bakunzi nitubarambire uyu munsi tuje tubabwira ikiganiro tuje kuganira ko uyu munsi ngaha mu biyaga binini murabizi yuko hari intambara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo iyo intambara kandi ikaba iri kirahekura ibihugu bitandukanye bivanye nuko ivyo bihugu vyemeye bikayisukamwo kandi ari intambara y'abavukanye Rafiki intambara y'abavukanye hajya bama bavuga bati ukazobona abavukanye bashamiranye ntuzogenda utwaye ubuhiri canke utwara ikindi gishobora kuvuga ngo barashwanye ntibazosubizanya ahubwo uragenda twe mu Kinyarwanda turavuga ngo ujyamo yabamwe ayagwamwo cyane gose kuko ivyo ntaco beshe abariko barapfa ku murindi munini n'abarundi kandi abakongomani bari hajya kuko abaheruka gufata heruka gutanga itigiri c'abasirikare bagare ku 9
rero byumvikana ko uyu munsi intambara yo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bariko barayigwamwo, ndavuga nk'igisirikare cy'u Burundi baragwayo cyane, ariko inyuma yaho ubu hari imyidogo idasanzwe haba ku gisirikare ca FARDC haba ku gisirikare cy'u Burundi, bose uyu munsi bariko bararira bavuga bati amafaranga ntibaronka namba. Amafaranga turavuga yuko nka leta nk'abasirikare b'u Burundi bahora baronka amafaranga agera ku mafaranga 350 y'abanyamerika yahora aje ku mishahara yabo i Burundi, ariko hakaba n'amafaranga agera ku madolari agera kuri 50 bagura udusabune n'ikindi bari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyuma y'amezi atari make bariko baravuga yuko hashize amezi agera kuri 4 ayo mafaranga batashobora kuyabona. Ubu rero bakaba bari mu myidogo idasanzwe, ariko ibyo ikibazo kihari Rafiki ni ukwibaza ati mbega none uyu munsi amezi 4 ararangiye abasirikare mu gihugu cy'u Burundi, aha muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu munsi abasirikare ba FARDC bari mu myiyerekano na video ya kuva uyu munsi bariko bari igaragambya bavuga bati twebwe tumaze amezi 8 tudahembwa ayo mafaranga, ati uyu munsi ntaco tugitinya, ati tugomba gutora ibigwanisho turabifise tunaco dutinya gushika kuri ino saha. Ivyo wavyiboneye mu yakwibaza ati ubundi niba Republika ya Demokarasi ya Kongo idahemba abasirikare bayo kandi byitwa ngo bahanganye n'umwanzi, Burundi nabwo bukaba budahemba abasirikare babo, nabo bariyamije bakagenda bakajya kurwana intambara muri Kongo, ndikubona bari no kurekrita abandi basirikare benshi baba bashyiramo kugira ngo bakunde ngo bagire igisirikare gikomeye. Murakibaza ati se abasirikare bari ko bashyiramo bo bazabahemba iki? Ubu rero nge ikintu ndi kwibaza ngo uyu muzimu wateye igisirikare cya Kongo n'icyo Burundi n'uwo ko muri East Africa nta handi ndumva abasirikare bataka inzara ngo barashonje, bataka umushahara, bataka ikingo barashonje, uretse mu gihugu cya Kongo n'u Burundi. Wenda Burundi bwo wenda navuga nti wenda nabwo ntibwishoboye kuko rufite ibisambo n'ibisahira ndabishyira mu mifuka yabo, ariko nka Kongo urebye Kongo ifite imitungo, Kongo ifite sources zishobora gutuma abasirikare babaho neza kandi bakarya neza, urumva ifite n'imfashanyo ibihugu by'amahanga bigenda bikaba byatera n'inkunga abasirikare bakabaho kubera za Loni na MONUSCO, kubera ubukungu bw'igihugu bagenda bakavoma, haba guhinga ntabwo bashiramwo amase y'ikizungu canka y'ikirundi, haba n'imitungo kamere y'isi Kongo baragenda bagacukura inzaho bakaroma. Urabona nk'isaha nziza wambaye buriya iyi saha wambaye iyi sheni ubona ubutare bwayikoze nubwo murashobora kuva muri Kongo, nuvuga ngo ibigize iyi saha yawe ukubona uyambara ukabona uraberewe ukabona ni sawa, nukuvuga ngo ka 70% biyikoze n'ubutare buvana muri Kongo. None ukibaza uti abasirikare ko bafite iyo mitungo imeze gutyo bakaba badahembwa, where is the problem? Ibi ngibi ni nabyo usanga bigira ikibazo ku mutekano w'igihugu, ugasanga hajemo ibintu bya insecurity. Kubera iki? Kubera ko umusirikare ntabwo umuhemba, umusirikare afite inzara, kandi uko afite inzara niko afite inkoho. Ni naho zahera rero azavuga ati se umugore wanjye azabura igitenge, ndi kwirirwa mu mashyamba nta kintu ndi guhema nga hariya hari umuntu ufite iduka ryuzuye ibitenge, reka ngende mutunga imbunda ampe ibitenge 10 ishyira umugore. Cyane gose bavuze bo muri Kongo bari mu mabarabara ati naco dutinya, ati nco gituma tuvuye hasi. Urumva none se aratinya iki? Ararinda umutekano w'umuturage wawe ndiri gucuruza, wawe ndiri kugira ute kandi ashonje. Abadepite ntibashobora kuja mu biro batari kumwe n'abasirikare n'abapolisi babarindira ubuzima. Umukuru w'igihugu nta nshingano na zimwe ba guverineri n'abandi bose barinze umutekano w'igihugu. Ariko Rafiki buno bwenge bw'aba baperezida bacu bugeraho bubahenda kugera kuri urwo rugero. Rega mugabo ujya ngo agahimbo kibageza kugara, Rafiki niko baca umugani mu Kirundi. Agahimbo kabikibageza kugara kuko uyu munsi nimba Evariste Ndayishimiye ariko aratora $5,000 by'amadolari ku musirikare umwe wese ashobora kuronka ku musirikare w'umurundi arungitsweyo,
akaba uyu munsi yirengagije ko ayo madolari karayaronka kubera abasirikare umusirikare ukurara Rwanda ariko arara hariya arara atifutse ariko umugore wiwe n'umwana wiwe yasize mu gihugu yarabataye bishwe n'inzara urabona ubukene buri mu gihugu cy'u Burundi yabageze naho nikora yapfakagwa Kongo ntabwo bamuhambana iteka i Burundi batange nitangaza ati igisirikare cyabuze umusirikare ari ku rugamba turatanze habi ikiriyo twabuze abasirikare kuko bajya abasirikare 9 ni ngombwa bari kugandarirwa n'igihugu cy'abarungitse muga kubera atamategeko dufise abasirikare 9 n'abasirikare benshi cyane nyine uri kuraraba ibi niko biraba ugenda ubona igisirikare cya M23 M23 iri kigwanya urumva ikikwereka yuko abasirikare ba FARDC n'abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bitwara nk'inyeshamba M23 uyu munsi ifashe urumogi uheruka kubona ama video kiraturira urumogi ni na za kanyanga kandi ivyo nivyo bigize FARDC nivyo banwa nivyo bagurisha abasirikare b'abarundi mu bicire genzura yarabifashira bitwikira avuga ati ntabwo dukeneye ko mwishora mu biyobya bwenge ntabwo dushaka mwishora mu bintu bibicira ubuzima woheza ugira ati noneho M23 iri kirafasha igisirikare ca Kongo kugwana urugamba neza n'abarundi kuko urazi ko nibiyayura mutwe wanyoye kanyanga canka akankura urumogi ntaja ku rugamba ngo akore neza ariko wumve ako karangamutima ka M23 bugiye M23 abavuga yuko sinzi wavuze ngo ati ni ntumwa yatumwe ku bakongomani ngo uzashobora kugira zacungura abakongomani je nibaza uwo muntu ko atihenze kuko ibintu M23 wikora iba yafashe uburere kirukanamo za FARDC ejo bundi oya ahubwo neje ejo nabonaga video y'ukuntu bari Nyakagoma baraga M23 mbese yakiriwe neza abaturage bayishimiye bavuga bati rwose mwebwe ni mwe bacu kandi nabo barakababwira bati umutekano si mwabonye bati turawufite hari ukirara rwa ntamba tabyandika wamenga ni ya stade ya Ibarnabeo ari ya kuri Madrid yari yuzuye abantu bakubise dore dusozi two muri Kongo ukuntu duteye neza burya rafiki tubivugisha ukuri abantu buzuye umusozi wose bageze ira hejuru turi bacungiye umutekano bavuga bati none ibyo twabasezeraniye si mwabibonye burya rafiki tubivugisha natwe icyo dushaka nuko dukorana batabahenda ngo turabanyarwanda batabahenda ngo turabanyarwanda twebwe turabanyvandimwe banyu abandi ukabona bariko barabagwata bavuga ati turabazi turamuzi uyu muvyeyi akaramutse umusirikare wo muri M23 tubibona nubabwira akaba ari umuturanyi bakavuga ati ahubwo babandi bahunze nabo mabwire baze nabo bafite inkoho ngo ni bawazarendo ngo ni baki nibaze tugende twubake igihugu cyacu cya Kongo abo ba FDLR babashuka bari n'abanyarwanda basize bakoze amabi batinye gutaha iwabo niba bazi ubwenge nibatahe naho ababisunze nibaze bagaruke dufatanye kubaka igihugu naho aba FDLR b'abanyarwanda basubira iwabo batahe urabona rafiki tubivuga uko biri kuko burya nguri fo apere Roger Asono kuko icyo uri kuravuga turiko turavuga tuti baheza bibaza ngo yamara aba banyamakuru barahengamye bariko baravuga ati kumbore begamiye hana handi M23 numugwi ufise ibigwanisho uri kuharanira tucita igisirikare kuko iyo tumaze kubona ko ntitucita igisirikare cy'igihugu n'igisirikare cigenga kirendora uburenganzira bw'abakongomani umve noneho nayo urizo riri niba birukana M23 ngo n'abanyarwanda nibaji wabo kuki badafata FDLR nayo ngo bayirukane nayo mu Rwanda bayirukana na M23 FDLR bayirukana gute uyu munsi barakubwira yuko burya FDLR gitumitishikana none kuki bemera gukingira ikibaba bakemera kwakira FDLR bakayicumbikira ikaryama igasinzira ikahabwa n'indaro hanyuma abo abakongomani ngo nuko bavuga ikinyarwanda bakaberukana ngo nibajye mu Rwanda kandi ari abakongomani ba nyiri igihugu ubureka tuvuga Kongo batatubwira ngo twagiye kure kuko abasirikare b'u Burundi bari Kongo nimo turiko turavuga M23 uri muri Republika turiko tuvuga muri rusange igituma aba basirikare badashobora kuba bariko barahembwa bataronswa agashara kabo uribuka ngaha muri Goma hari umusirikare yarashe uwacungereye ubuzima bajya bita abate ariko nibyo none se amurasa mutizije yuko haheza amezi 16 atamuhemba ivyo bintu ngiye naburaye ukambwira ngo kadogosha we ngo caha gucishwa urumva ahubwo nabiyahuzi burya kuko umuntu akurindira umutekano burya bafise pistol dufate ko je n'umuheti kota wawe
nukuvuga ubwena na pistole ku isentire yiwawe je mfise inko mfise karashimiko je machine gun uko biriya ni nk'ababagabo ni nk'ababagabo bafita n'abagore babo uzi kandi utaje ko ari wagushirira ibifungurwa ku meza kandi uzi ni ugushira ibifungurwa ari wasigara ko ukinga abana bawe nabo batumbeze ugiye ku kazi hataho gasanga gusasiye imigozi wabigenza wasinzira ugasanga aravyuye ya migozi arakubosha aturemera byose byo wakoze ko ari amakosa wabihakana none hakaba n'abandi nabo bafite abakozi nabo bakabafata nabi buryo umuntu wagombye gufatwa neza ni umukozi wo mu rugo ni ukumenyera ibiryo ni ukumenyera ngo ibi biryo ngo birimo umunyu ngano utya birimo isukari ngano icyayi kirimo isukari ngano utya harimo iki abana bawe baryamye babyutse bambaye bagize ute hangize ukamufata nabi none buryaga Rafiki naho tutarabasirikare intambara irashobora kugwanwa itagira uburyo ntabwo bishobora irashobora kugwanwa umuntu atari fiere yo kugwana iyo ntambara ntabwo bishoboka umuntu arashobora kugwana atagira abasivile erega ikirima ni bitatu ntibishoboka mu gihe ivyo bintu utashobora kubirampirisa uri umuntu ari kagwana intambara turavuga ngo ikirima Kongo tugere tubirabereye Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo urabona abaturage ntibayishimiye Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntirikirahemba abasirikare Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare barumyigaragambya iyo twari kuvuga personnel ari economic urumva yoyo nayo nyene ni kwakundi none wumva iyi ntambara barimo baragwana aho n'abarundi tuvuze FARDC aho n'abarundi biruko nyene bo burabizi yuko baje basunitswe bakisanga ikongo inyuma rero yuko uyu munsi bigeze aho biri twofata ati ibintu byamaze kuba dramatique ejo mu gitondo M23 tuzobonera ikiratera imbere naho uko biri kose bamwe n'abandi bavuga bati M23 igwana n'igisirikare n'abasirikare b'ibihugu byinshi igwana n'abapfumu urabona yuko nabonyeje ko Kitambwe ari karagenda ko afise abapfumu ariko baramuraguriza hariya za kuko baravuga ati none Kanyabuyonga ko bari bafise abapfumu ndwi nibahavuye bakahafata kandi bakicamwo na bamwe bagera kuri rwose ibintu none M23 ejo mu gitondo yicaye ku muce bari kumuterera uyiha amahigwa ngana gute na FARDC iri mu myigaragambyo uyu munsi n'igisirikare cy'u Burundi kiriko kirarira yo kwarekana kirigaragambya ariko bamaze kuvuga yuko maze gusohora amakuru nkaya tugihaga n'abariyo bakavuga bati twebwe turonka amadolari amajana 350 aja mu gihugu ubu naho tugeze amadolari 50 haheza amezi ane tutayakorako ivyo bintu nyuma yuko tuvuze n'abari mu gihugu ko bamerewe nabi imfungurwa zanagabanijwe uyu munsi wowe ubona iyi ntambara iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiha amahigwa ngahe ko Chisekeza Jai ayishoza twihoze imwe Evariste Ndayishimiye ari karategura y'inkinamico uravuga iyi ntambara noza Chisekeza anganyemo na M23 ego uri kuraraba imitwarire y'abasirikare biyo nyine rega nkubwire tuditangira nakuwe ngo ikirima ni ikiri munda buriya niba umuntu atariye umuntu akaba umuryango we ubayeho nabi ntabwo azajya ku rugamba ngo ajye kurwana niyo mpamvu ujya kubona ukabona noneho hari n'ikindi cya discipline ngira ngo wabonye nk'abasirikare b'u Burundi bagenda bakigira mu mahoteli nayo amafaranga bakigira mu mahoteli meza bakijyanira inkumi nziza bakagira ute ugasanga n'umwanza basanzeyo abavuniye umuheto cyane gose babasanze mu mahoteli ngo meza bakajya kujya mu mahoteli muri abasirikare ni ukuvuga ngo rero ikintu cyose niba utamaze inzara abasirikare bawe ngo bashyire ku murongo bahe discipline y'ikintu bagomba kugenderaho n'uburyo ki bashobora kwitwara ibyo byose ni hahandi umwanzi we niba ari bien organize urumva ubwo umwanzi turamwita M23 kuko niba bahanganye M23 ikabiri bien organize ikabishobora ko organize igisirikare cyabo ikabishobora ko organize abaturage baho bafashe no kuvuga ngo ikintu cyose ni discipline and organization ntabwo rero Tshisekedi azashobora gutsinda iyi ntambara mu gihe ataravuga ati mwabasirikare ubundi barabanga kabaye twende nikoga ugasanga iyi ntambara arwana ntabwo ayumva neza ntago ayimetiriza nkuko M23 iyimetiriza niyo mpamvu rero yakagombye gufata abasirikare kabanza yabamara inzara akabahemba akavuga ati mfite umushahara ungana gutya niba ari n'inkunga yagiye kwaka niba agiye kugenda akagura indege za CH4 za kangahe ayo mafaranga yakagombye indege zikaza bakazihanura noneho irengero ryaro ryarabuze nta nizo duheruka kumva na ndege ahubwo ikoresha
ahubwo ngira ni zimwe n'izanyuma zihereje kaburi kazi bebutira ibindi kibaza nk'ayo mafaranga yaguze izo ndege iyo yaha abasirikare bakarwana inkundura bakarwana umuhenerezo ntabwo urugamba ruba rwararangiye. Ufite yakoresheje urugamba rwo guhemesha akagura ibikoho rutura akagura indege batazi no gukoresha burya urazi ngo n'igituma muzeye uyu Omega maze igihe kitari gito atwara izi ntera hamwe nuko burya ngo asanzwe ngo bavuga ngo ni n'umupilote ngo arazi no gutwara indege bamwe n'abandi bakavuga ati none izo ndege irafise indege zo gutwara nawe rero ngo yabamaze burya ba FDLR arabatega amambushi cyane no kuvuga ni nawe ujya Omega ni nawe ngo no kuvuga ibitwaza bijya by'ijambo ry'Imana gusenga no kuvuga akabwira yuko n'abapfumu n'ibiki byose akabwira ati rero mwebwe n'amabonekerwa yaba Yezu nyirimo na Bikira Mariya no kuvuga rero ati mwebwe ni ngombwa tuzosenga hama muzoshikira kiriya gihugu atamututsa gihema mu Rwanda urumva no kuvuga hajya ababa Omega urona barakuze barashaje kandi urazi ko bimaze no gutera ikibazo hagati yabo na cyane ko batwagwa n'abashaje bakavuga bati yamara bimeze gute aba basaza rero bashaka bati tukikura aba bakiri bato ngombwa tubacishe muri iyi myemerere y'ivyo badashobora gutahura tugumane baturindire nyabona ubu busaza bwacu dutembe ariko tukiri mwibaba rya FDLR bitwa batahemukiye intera hamwe kandi ba FDLR ariko bazorinda beguka bafire mu mashamba rafiki kuko sinokubwira yuko uyu munsi Omega yigumira muri zo etage kandi urubyiruko rw'abakadana ruri kuvuga ruti dushaka amaraso mashya ntabwo dushaka ko bura busaza bukomeza kuyobora buraze FDLR uyu munsi yotwagwa n'abajene bakavuga batabo basaza barabashize ku ruhande boca usanga bose bishikanye bakavuga bati twebwe twavukiye mu buhungiro ku byaha byakozwe n'abavyeyi bacu reka rero umwana reke kuzira urwanko rwa nyina nimba mwotwakira leta y'u Rwanda ugasanga baratanguye kwishikana iriga nta muntu ashobora reka bajya bari kandi baba bari aba bose twumva bashwiragiza amashamba za Bujumba none nka bamwe none se baba bafite ukuri none se bararura rujya heruka gupfa hari ikibazo bafite wa FRN yarasi imyaka 34 none mu myaka 34 wumva we yabaye yatanguye kugwana afite imyaka ingahe nukuvuga barabana nta kibazo bafite rega hashize imyaka 30 bariho nyabwoko bariya bemeye bagataha Stephen Tambura yarafite imyaka 4 none wumva ese ngo wari ufite imyaka 4 yakoze genocide ntago yayikoze urumva ariko kubera ko yonye bitekerezo yayo araza akajya mutobo agaca mu kigo cy'ingando barangiza bakamwigisha politiki ya leta naho igihugu kigeze agataha akajya mu buzima busanzwe ariko bari abasaza kubera ko bazi ibyo bakoze bavuga bati umunsi n'isaha twatashye twakubitwa intahe mu gahanga niyo mpamvu bavuga bati mwabana mwishaburiya hariya ntabwo ari rwanya ahubwo mureke turwane igihugu tuzakinjiramo twemye n'iki wowe uri majoro uri general uri kaporari uri lieutenant bagatangira kugabagabana ayo mapeti nk'abayakoreye kandi ari ayo ku munwa gusa ugasanga nibyo nibwo burozi rero FDLR ikiraroga igisirikare cya FARDC ndetse n'abarundi baba bari ku muti kubera ikigarafiki urabona je namye ndaba ukuntu igituma burya ideology a caractère divisionniste nimbi cyane kandi ubona iranyaruka kwinjira mu bantu ikibi n'iciza biranyaruka kwinjira rero ukuntu abantu bavyakira niko kuba gutandukanye rero nk'ubu nk'abasirikare b'abarundi bari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yoyo abibayemo kera ni FDLR iri ngaho rero nabo ejo mu gitondo bazosubira i Burundi barashobora ko hari abafise imitima yoroshe bakagenda bagahura n'aba FDLR bakaca babahindiramwo vya vyiyumviro vyaboze vy'amacakubiri ndetse bagaca bayifatira ngaho nyene je ndabivuga kubera iki ndiko ndaraba nk'umuntu yivye telefone nanye ndaba umuntu yivye telefone ngaho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bamutoye kandi ubu rero bariko baragira n'ibyo bariko barakora na cyane bagufashe uri umunyarwanda uri kuvuga ikinyarwanda ubu baca bakwagiriza ngo bari umujura ngo bari iki ngo bari donc bararondera utuntu bakwagiriza bikunde ngo bakwice nabi abanyagihugu bakabakoranya ahubwo nyibukije bamuturiye baramwenyegeza abantu bakoranye ngaho ishingiro ribi none bajya abantu rafiki bashobora kwemera ko umuntu aturirwa yivye telefone basi dufate ko yanayivye atari byo bavuze verbalement kuko ndashaka gufata nkagushikana ku muhanda nkavuga ntirafiki yanyivye zana ipine
bagaca bemera ivyo nyene bagaca bagushira ko ryapira bakaguturira bari ngaho. Ejo ntabwo rero narimo nereka akavideo k'umukobwa bambitse ubusa warimo yicururiza igikoma muri Kongo bakakimwambura barangiza gusa ameze nk'umusazi mari. Nukuri birateye ubwoba ibi bintu Rafiki, nuko kandi ibi bintu turiko turabivuga gutya nuko turiko turavuga hariho impuhwe nyinshi tubonera abasirikare na cyane cyane b'abarundi. FARDC tuyireka kuko bamaranye imyaka itari mike. Abasirikare b'abarundi bashobora kuzova yatari babasirikare twahora tuzi twiteze, kuko bafise intimba y'ubukene barimo, bafise intimba y'abafasoni babo n'abana babo basize mu gihugu, bafise intimba y'imiryango. Hejuru y'ivyo iyongeye ko intimba y'uko batariko bararonka uraba yimburira kiragwa Rafiki igukubitira mu ishamba atari igihugu ciwawe, utari kurakora ngo ejo ndatashe ndashitse mu gihugu cy'amavukiro ndahereje umugore canke nagwa hano jewe umugore wanje azobandanya hembwa umushahara nahora mpembwa canke y'impozamarira y'abana banje. Ivyo nta bihari, bagaca bahura na ba FDLR bakababwira bati yamara mwebwe ibi biruko kubera ibi n'ibindi. Hariho abazovyumviriza hariho n'abatazovyumviriza, ariko bose bagombye kubyumva kandi bakabyumva kimwe. Ubuhemu duhagarika kuba president babiri, Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuki badahemba abasirikare babo? Ico kintu no kuvuga kiragoye no gusigura cyangwa ngo tuheze dutore umuti w'iki kibazo. Atari uko gusa tuvuga tuti igituma Rafiki bashobora kuba bariko batariko barahemba. Ubwa mbere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nta mategeko ahari. Ikigira kabiri abatware ba Republika ya Demokarasi ya Kongo n'abasirikare b'u Burundi uravyumva nabandi basirikare uravyumva abasirikare bo muri Tanzania abazindi za SADC barahembwa ku mwanya kandi abandi bafite na za mishop bagenda abagore babo bagaba n'umugabo ari ku rugamba bakavuga bati wewe umugabo wawe ari ku rugamba nitwe twamurungitse uri abone hajya ikintu tubeze are yashetera niba ari amavuta ushikire niba ari umunyu ushikire niba ari sukari ushikire niba ari umuceri ushikire ubundi amafaranga uzakoresha tuzayakata ku mushahara w'umugabo wawe. Rero ndavuga iyi nkomoko abana bakarya bakiga ukumva nta kibazo bafite, mbese n'umusirikare uri iyo ngiye uri ku rugamba akaba ari kuri shadow batare kavuga ati umuryango wanjye uri safe nta kibazo ufite, arafite umutima ugororotse aragwanira umwana narwara afite MMI arajya kwivuza. Rero ico biva ko MMI kubera mu Rwanda ariko wenda n'abandi bafite izo bakoresha ariko ukavuga uti umuryango wanjye uri safe nta kibazo. Nibyo ujya no kurwana wumva bikunze uvuga uti ndi ku kazi. Nico cyane ariko ndavuga rero biva kuri ibi bihugu bitakurikiza amategeko bifise atavarera atagashiro bashobora guha igisirikare cyabo. Uti kubera iki? Urabona mvuze ko leta ya Kongo itagira amategeko igenderako nuko baba bavuze bati umusirikare azihemba. None ntubibona ko Wazalendo mbwira igituma Wazalendo idahembwa idafise umusirikare wari we bazara ko bangana ubundi kuva kera na kare no kubwa Mobutu bashaka rero kubatunga na FARDC bashaka kuyihereza ubutumwa iti wewe rero kora kujya kwa Wazalendo leta n'abajya abasirikare b'u kuva kera na kare bazoba urabizi yuko batazoroherwa abasirikare b'u Burundi niyo baroye guca igiti usanga bakwiswe n'inkuba. Kuva kera na kare kuva ku bwa Mobutu ubundi umusirikare wo muri Kongo iyo yakukurukaga byita abakukuruke abakukuruke canke abaroye muri pasi iyo yageraga mu za bukuru ukavuga uti ndatashye no kuvuga ngo imperekeza yawe yabaga imbunda n'imyenda sure kabisa bakakurekera imbunda yawe bakakurekera imyenda yawe bakavuga bati kandi witwa kugiye mu buzima busanzwe none mu buzima busanzwe ariko noneho akagakoresho nawe kazagutunga ariko Rafiki ntibaratahura nico gituma leta ya Kongo bayifatiye ibihano byo mpuzamakungu byo kutagura ibigwanisho. Ubuzi uko atagwanisho leta ya Kongo ishobora gukomana kubera ko wasangaga buri muturage afite inkoho, buri muturage afite imbunda yinjira mu gisoda cyangwa kanatoroka akarondera inkoho yo kugira gute. Burya rero intambara yo muri Kongo nico gituma ubona hari biroberi bitagira niyo mpamvu haba imitwe myinshi yatahanye inkoho acagenda agarondera babandi mbabo bose bamaze kumenya abantu 10 cyangwa 12 batahanye imbunda zabo n'imyenda. Kuki utabavugira uti muze noneho dukore groupe y'abaroberi urumva tujye tugenda hariya nituhasanga abantu tubambura ibyabo nitugera kuri butike iriya
tuyisahure tubijyane ngira ngo ejo bundi muri iki cyumweru wumvishe ko abashinwa bacukuraga inzahabu nabo barabanyuruje none bari kwaka $1,000 by'amadolari kugira ngo babarekure. Urumva ahenze cyane, ni amafaranga menshi cyane. Urumva bo ni ugutungwa na bwa busambo bwa roberi, mbese akavuga ati ngende umusirikare, mfite imbunda yanjye, mfite imyenda yanjye, ntawe uzamvugaho. Ugasanga iduka agezeho araryambuye, abana we amuketse ko ari amafaranga aramwambuye. Hari n'urubanza ejo bundi rwarimo rw'abasirikare 3 bari bambuye umuntu telefone wacuruzaga miti y'umu agent, bamwambura telefone, bamwambura n'amafaranga. Urumva ibyo byose n'ibikorwa bakora kubera ko barashonje, ni uburyo bwo kwihemba, bagira ngo barebe ko bwacya kabiri burya nabo sibo. Nubwo abana babikorana ubugome n'ubusuma, ariko nanone nuko bavuga ati nta mushahara mfite, n'ubundi leta se iramvugaho iki itampemba. Ugasanga ibyo bikuruye amacakubiri. Umuntu akibaza ati ahubwo nk'abasirikare, umuntu witwa ngo ni umusirikare ari mu gisirikare cya FRDC cya Congo ntahembwa, ari mu gisirikare cya FDNB cy'u Burundi ntahembwa. Nk'uwo musirikare akamara ukwezi, akamara 2, 4, agashira 5, 6, abatekereza iki? Kuki atavuga ati mufate imyenda yanyu n'imbunda zanyu nitahire, n'ubundi njye guhinga urutoki ntacyo bimariye? Ibyo bintu rero nibyo bishobora kuyobera abantu. Ukumva yuko umusirikare amaze amezi 4 cyangwa abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga yuko bamaze amezi 8. Mbega ayo mezi 8 bayamaze bari, ntumva none ko ari abasuma ku rwego rukomeye cyane. Wowe wavuga ati wowe rafiki, nimba wowe mukoresha dufate uri kurakora ngaha, wewe ukorera nk'igihugu nk'akarorero, wewe bakubwiye ko uzokorera 200. Ayo 200 ukwezi kwa mbere kurashize ntuyaronse, ugumye ukwezi kwa kabiri kurashize ntuyabonye, kandi wagumye utonda. Ukwezi kwa 4 kwa 5 wewe wumva ari igihugu gikoresha amategeko, baje bakabona amafaranga ntibayaguhaye, kandi ubuzima bwagumye ari bwa bundi nyene. We nticyahindutse, nturagwara, umuryango wawe kwa kundi. Wumva wewe ngo batoca banagupfunga bakagutohoza kati none amezi 8 kwashize warutunzwe n'iki ho? Numva none kakazi naho utagakora wabaho ntacyo byari bitwaye. Rero n'aba basirikare ba Kongo je mbona yuko ibyo basaba yego birumvikana, ariko bumve ko nabo ayo mezi yose kubona barayarindiriye, hari hahandi bariko barakora ibihushanye n'amategeko bidakorwa. N'aba basirikare b'Uburundi bemera aya mayeza n'agashira batariko bararonka ayo mafaranga, nibo ba mbere bashize imiryango yabo handanje, kuko hajya nukuvuga bavuga ngo hiyahura uwasatse. Simbona yuko hoza umushefu wawe akakubwira ngo ngo jewe ngo kubita ibibata imbere yiwe amasaruti ngo umuramutse umuha amasari, mu gihe ukwezi kurangiye nta mafaranga guhaye, kwezi kwa kabiri nta mafaranga guhaye. Aho nibahere kuri abo nyene babatwara, kuko nibo benyine kunyuruza ayo mafaranga, kuko bo barahembwa. Kubera ko turiko twumva abasirikare b'Abarundi bafatirwa mu mahoteli, bari kwicirwa mu mahoteli, turiko turumva bapfira mu mashamba. Aha muri Kongo wumve ngaha muri Goma, nibo bantu ba mbere bagendera mu modoka nziza bajyamo mu mahoteli meza bivuga ni bya bindi. Urumva ngo akakaruta karakamira, amafaranga yoronka bajye basirikare ashikira ku bashefu babo, kumbura arasohoka agaca ajya abashefu babo, niba bayahitana nyine. None ubutumwa twagira abasirikare garafike nk'uko umwanya uri kuratujana ni nuwaye twagiriye inama, na cyane cyane abasirikare bo Burundi bo ba Kongo, kuko basa nuko babibamwo n'abajura bose, kuko umaze amezi 8 ubundi yamurasha amaze amezi 16. Urumva yuko atarahembwa, hari ibintu bisize ubwenge. Niba ari umusirikare w'i Burundi ukabukorera imbere mu gihugu, ukaba yameze oya ari hanze y'igihugu, oya nabi imbere y'igihugu nabo ntibahembwa kuko barabivuze n'ifungwa zaragabanije. Noneho n'ikindi ibi byita deployment, kudeployinga nk'umusirikare ukamuvana umujyana hariya cyangwa umupolisi, nibo bisharije agakodesha nk'igare cyangwa iburuweti, ingorofani cyane gose, akitwara imizigo akagira nta modoka. Uba abapolisi Burundi bavuga yuko
ko imoto igomba gupakira umuntu umwe n'amaburiburi babiri ubu bakubwira ko ari aho zipakira bane kandi n'amapolisi akiyunguruza kuri za moto niwe ajejwe kubahiriza ya mategeko kandi haranurwanuka tunababwire batukurikirana hano bariko baravuga yuko n'igitoro cari hamaze umwanya hari essence hafi yari hatswe kumara ukwezi ariko amazutu yo nta nayaboneka ubu iko gutonda baracatonda imirongo kwakunda ariko hari amakuru dufise ko igitoro gishobora gukauka umwanya n'umwanya kikongera kubura uko cahora ariko rero ibyo byumvikana ko babizi barabizi ko nubundi ingwara yatumye nubundi biba ntabwirahera nubundi akabayitwende nikoga warumbajije inama je nawe niba uri umukozi uri umupolisi ukaba uri umusirikare ukaba uri ukorera imbere mu gihugu mu Burundi ukaba ubona ko udahembwa jugunya ibyenda utange n'inkoya abandi wigende ujye guhinga urutoki ariko bakwica kuko gusubiza inkoho Rafiki uyu munsi nk'umugisirikare cy'u Burundi uribuka n'abadetse kugwana intambara ngaha muri Kongo bakavuga bati twebwe ntituzi intambara mwatutse kwicwa n'inzara ahubwo jewe gico mbona n'abasirikare kandi umusirikare nibaza yuko abasirikare bose uja mu gisirikare usezeye umuryango ico bajese mvuga ngo yofata ngo ndatanze ngo umwambaro ndabahaye n'inkoho oya ahubwo no kurondera erega ibintu no kuvuga ngo urutare bukureke go kubanza kare no kuvuga yarinjiye igisirikare yaracinziye yaritanze ubwiwe umubiri n'amaraso byose yarabitanze ni ngombwa hagararira ubwo burenganzira bwiwe nubwo abandi bari kumwe ko niyayitanga ashobora noneho azoba nabahaye umwanya wo kumufata byorosha ati wowe wanciye mu ijambo wenda ntararangiza ahubwo kumbarengera wagishika ariko nona wanciye mu ijambo ntarasoza wenda nimba tutari kubyumva kimwe uranyomoza cyangwa se uvuga uti ahangaha si byashoboka narishidutse numvise umenga wabagira n'amatira mara basubiza ibigwanya je nari babwiye ngo basezere igisirikare bavuga bati ntago tugishoboye rega ushobora no kuzijugunya gutyo ugatanga motif uroga uti ndarwaye cyangwa bimeze gutya ugasezera disciplinary ariko uvuga uti ibyo ari byo byose reka nkize ubuzima bwanjye nubwa bene wacu nubwo umuryango ntunze sibyo kuko nuvamo harimo nabandi mbonera kure mbona zifite amashagaga zifite amaraso mashya ziri kuyegera mu kinyegero zumva zishaka kujya mu gisirikare banitwara gisirikare kandi atari n'abasirikare cyane urumva noneho niba ibyo ngibyo no muri Kongo naho nuko niba uri umukongomani uba mu gisirikare cya FARDC ukaba udahembwa nawe wavuga uti ndagisezereye niba kugisezera bana bidashoboka hagomba kubaho kuvuga uti twebwe niba badupanze iyi mission ntago tujyayo muri nkabangaye muri nka paratoni mukabango ntago tujyayo ariko Rofidoro dere mu gisodira irahana Rofidoro dere ndabizi na irahana nubwo ari umusirikare uretse no mu gisirikare n'ahandi hose na boss wakubwiye ati nkorera ibi murambabare sorry ntari ngo mare ntubikora araguhana ariko kugwana hari uburenganzira bwawe uharanira bitandukanye no kuvuga ngo ndiyo bwana kandi uri gupfa nibamenye ubwenge bamenye icyo gukora nabo ni abantu kandi bakeneye kubaho cyangwa se abayobozi babo babahembe kuko bitagenze uko hoho Rafiki ngo bo nyene bamenye icyo gukora nibo bene babona ati burya ngo ubandwa ni wabanduruge kuko burya inzara amagume nibo bayabona bibakuribo ni ngombwa rero babanze kuvyanka hajya nyene kuri bajya nyene bashobore kuhana ama message bavuge bati none koko se tubayeho gute erega mu gihe Rafiki ese nibatimenya n'indu zaba utashaka kwigira inama nta muntu azakugira inama nibatimenya n'indu zaba nta numwe rero nta turiko turavuga ati umuti w'ibibazo byose iri mu minwe yanyu mw'abasirikare mwe mu gihe muzoguma mwumviriza muti uko zivugijwe niko zitambwa habe na gato muzobigwamwo hama kandi n'abandi bazobagaya bariko barabona yuko abana banyu bagwaye imvunja umufasoni wanyu ntacari kari marira ni ngombwa nubundi muri mwishamba burya
abo nyene baza basobetse neza baba baje bava mu mahoteli bararyama bararuhuka neza bafungura uko bashatse ariko mwebwe muguma mukinagizwa mu mashamba nakazi kanyu mukomeze mukinagire muri aya mashamba revolution mwebwe muyirondera mwebwe nyene mubona abandi amafaranga bari kwikubitira ku mufuka nakazi kanyu ntago babitayeho nimutitaho nakazi kanyu ntaho uzabitaho nk'abantu mwe bene data banywanyi bacu rwose namwe menye icyo gukora nimutitaho ntaho uzabitaho ntaho bafitiye muwe kuko we ibyo aronka ari kubironka ari kugenda mu modoka nziza akaryama mu hoteli nziza akarongora umugore mwiza ashaka ariko wowe urapfira iyo ngiye mu mashyamba n'imbeho inzara iki umuryango wawe nabo bayeho nabi ubwo rero inama nakugira nawe nakubwira ngo uce akenge cyane gose nkuko nuno murongo Rafiki bivuga none ndagukengurukire Rafiki iyi nama tubagiriye nizigire yuko bagira nabo ico bashoboye gukuramwo canke noneho bigirwa benshi bikumva bene byo Rafiki ndagukengurukire bivuye ku mutima kandi mbwira yuko n'abarundi burya hariho mu nyamabanga intumwa yaho nidasanzwe yari sanzwe yitwa bamwita Gahitani Zongo bamwita Gahitani Zongo n'umunya Cote d'Ivoire asanzwe yakurikirana iby'agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi kumbore bamwongeye ikiringo cy'umwaka byari byasabwe n'amashiramwe yaharanira agateka kazina muntu CNDD-FDD ariko yabyanka cyane kaguma ivuga yuko batamushaka ngo agateka kazina muntu kifashe neza ariko arafise akazi kadasanzwe ariko naho biruko nuko hagera igihindutse mu Burundi niba kanifashe neza bamureka beyo hanoneho azatanga raporo ko agateka kazina muntu nashobora baramwirukanye ni kuvuga arakora ayo maraporo akayakora arafise ko arashobora kuronka amakuru ubundi ushobora kunyegeza amakuru Rafiki rero ariko ivyo tubivuze gutyo kubera bamwe n'abandi bavuga bati bareko barakeza uwo Gahitani Zongo ashoboye kongegwa ico kiringo kumbura zobandanya ibikogwa n'amanyanga ya CNDD-FDD bizobandanya bimenyekana ku rugero rw'isi yose ariko tuzoronka umwanya kumbure dufise umutumire ashoboye kugira ngo ico tubisesanguye ko kuri iyo ntumwa naho CNDD-FDD tavyakiye neza ndagukengurire rero Rafiki ko nanye ndagushimiye cyane urakoze nanje ndabakengurukiye cyane gose nkaba ndabakengurukiye mugire weekend nziza Imana ibarinde murakoze